Hello bakunzi ba Mwamini TV, muri kubona ko uyu munsi noneho ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi ku munsi wo kwibohora aha hagiye kubera ibirori byiza cyane. Mukomeze mukurikire Mwamini TV uko ubu ngiye kubagezaho ibintu byiza bya hatari. Aha hagiye kubera amarushanwa y'amasiganwa ku maguru ndetse n'amasiganwa ku magare. Ubwo ni ku aha duhagaze ni ku kibuga cya Ruhango aho bita Ikibingo. Mukomeze mukurikire Mwamini TV ubundi ewana bagiye gutangira mukurikire murebe ubu barahagurutse cyane, urababona ukuntu bahagurutse rwose. Yes, abakobwa bamaze guhaguruka, ubu hagiye guhaguruka abahungu. Mukurikire ukuntu isiganwa rimeze. Abangubu mubona bagiye guhaguruka ni abahungu, muri kubona nimero zabo mu mugongo. Bagiye guhaguruka nabo rwose baryoshya igare. Ese ninde uri mu wa mbere, ninde uri bube wa nyuma? Ese mukomeze mukurikire irushanwa. Abantu hano ni benshi cyane bakurikiye irushanwa. Muri kubona ko ibintu bimeze neza cyane, ahantu hose ibintu bimeze neza. Mba nahabagereye n'ijisho rya Mwamini TV. Mukomeze mukurikire cyane. Muri kubabona nimero zabo zose mu mugongo. Aba ni abahungu rwose biteguye gusiganwa. Polisi muri kubabona igikoresho baragifite. Ese izi ni nimero zabo. Ninde uri mu wa mbere, ninde uri buhiga abandi? Ukomeze gukurikira Mwamini TV ubundi mwirebere ikirori. Yes, aha mubona ubu ngubu bari gufata amabwiriza ukuntu ahantu bagiye kunyura, ukuntu umuhanda umeze, ukuntu bitekanye, ubasha kumwutuzi kugira ngo ahubogobeze umuhogo ubundi basiganwe kahave. Uri kubona ko ni isiganwa rwose abantu bagiye gukora, bateguye, bafite ibikoresho bimeze neza byo byambarwa n'abantu nyine byabarinda n'impanuka mu muhanda. Mbese bose bari tayari, bameze neza rwose urebye ukuntu bimeze. Aha rero duhagaze ni Ikibingo mu karere ka Ruhango, ahagiye kubera isiganwa rigiye kurimburira ibirori by'umunsi wo kwibohora ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Rwose ahari abantu benshi baje bakurikiye iyi siganwa rigiye kubera ahangaha. Murabona ubu bari gufata amabwiriza n'amategeko by'ukuntu irushanwa riza kuba riteye, mbese n'ukuntu naho bari bunyure nuko bimeze n'imbogamizi umuhanda. Yes, aba ni abagabo bagiye guhaguruka nabo hano kuri kibuga cya Kibingo. Rwose mukomeze murebe mukurikire Mwamini TV. Niba utarakora subscribe, nyaruka ukore subscribe kuri Mwamini TV ubundi tuba twahakugereye. Yes, uri kubona ko koci abari kugenda areba igare riri imbere, ibintu byose bimeze neza. Aha bari kubabwira uko umuhanda umeze bagiye kugendamo, rwose bitegura neza cyane. Ubu bose bateze amatwi kumva gukurikiza amategeko n'amabwiriza y'umukino. Yes, barahagurutse cyane, ngira ngo murababonye. Dore ukuntu bazamuka cyane,
ya ninde uri wa mbere, ninde uri usiga abandi? Yes, murareba, muri kureba ukuntu biryoshye cyane hano. Ubundi mukomeze mukurikiye Mwami TV, ubundi tugiye kubajyana rero tubereke ukuntu bimeze cyane, mwese muryoherwe. Naha mukanya ubundi tugiye kurira imisozi, tuzamuke twongere tumanuka indi. Yes, wakunze wa Mwami TV, iyi mubona ni irushanwa ry'amagare riri kubera mu karere ka Ruhango. Aha muri kubona ukuntu bari kunyonga igare, aha muri kumwe na Mwami TV. Uyu ni Matayo ari ku mwanya w'imbere, mukomeze mumubone ukuntu ari kunyonga igare. So muri kubabona aha tugeze. Baracurika igare abagabo. Yo, mukomeze murebe, ibi ni ibirori biri kubera mu karere ka Ruhango, aho umunsi wo kwibohora watangijwe ndetse n'ibirori byo gusiganwa ku igare. Hano hari abagabo batatu bari imbere, uwo bita Matayo akaba amukurikiye. Aha mubona, aha bari gucurika igare. Kurikira tu. Mama yake, ninde uri bube uwa mbere, ninde uri bube uwa kabiri? Ibirori hano rwose birarimbanyije. Abagabo hano bari gutwara igare kurusha imodoka. Yes, aha muri kubona igare hano rwose baririho. Iyi ni Mwami TV, mukomeje gukurikira. Matayo, Aimable akaba ari ku mwanya wa mbere. Number 1. Muri kumubona nimero enye yitwa Aimable, ajya akina muri Tour du Rwanda. Ibintu bikomeje guhindura isura rwose. Bantu mukurikiye Tour du Rwanda iri kubera mu iri kubera mu Ruhango, Tour du Ruhango, umunsi wo kwibohora. Mwibohore neza, umunsi wo kwibohora. Iyi ni Mwami TV. Iyi ni Mwami TV. Narabwiye ngo jewe ubundi ndahari ku bwanyu, aha tugeze ni ku ishyamba ryo kwa shefu, ishyamba ryo kwa shefu. Ubu niho tugeze. Ku igare bari kuritwara abagabo rwose hano. Abagabo akabarongeye amuciyeho, akaba amuciyeho rwose. Yes, iyi ni Mwami TV. Niba utarakora subscribe, yaruka ukore subscribe rwose. Matayo yambaye umwenda wa Orizo. Uyu ni Matayo muri kumubona akina muri Tour du Rwanda. Ndetse na Aimable yambaye nimero, ntabwo ndi kuyireba neza, nimero 14, hamwe n'undi mugabo wambaye nimero 20. Singahe. Ibintu byahinduye isura. Iyi niba utarakora subscribe kuri Mwami TV, yaruka ukore subscribe kuri Mwami TV. Ibintu bikomeje kugorana. Abana abantu bari gufana, turi gufana. Parato. Yo, Mwami TV. Yo, number 1.
abantu bakurikiye Mwabiri TV muri kubara bimeze gute? Mwabiri TV mu kazi kose wamura Matayo. Ibintu sipidite imeze nabi cyane hano. Ibintu ni sipidite. Aha, mbibutsa ko turi mu karere ka Ruhango, ibirori byo kwibohora ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 2025. Akarere ka Ruhango, Ruhango ikeye, niba yaduteguriye ikirori cyiza cyane. Yes. Muri kubona tugeze ni ku kagari ka Munini. Dore kana akagari ka Munini tugezeho. Tugeze ku kagari ka Munini. Muri kubibona ko mbana habaye ubaye udakora subscribe kuri Mwabiri TV waba uri umugome rwose. Imana yazana guhana. Ndeba ishusho mba mpagaze icyuma. Iyi ni Mwabiri TV. Matayo Aimable, murabizi ya turu y'ubushize ya Ruhango Gitwe. Yes, iyi ni Mwabiri TV mukomeza gukurikira. Aha, tugeze. Tukaba tugiye kugera ku mashuri yo ku Munini. Akiri uwa mbere Matayo na Aimable. Aimable akaba aracomotse ahantu hamanuka. Bari kuryorera. Hano nanjye nari ndimo ndafata kuka. Nani gufata kuka ibintu ntabwo biba byoroshye. Ntabwo ibintu biba byoroshye. Ndagurahiye gukora YouTube channel. Ni uwa mbere umwe akaba yasigayeho gatoya garigize pane. Matayo muracyari kumubona ko na Aimable n'abantu bahatari bahanganye. Uyu Matayo esprit Ruhango ikeye. Aha bari gukora tekinike zo gukubana. Dore ikimodoka kino cyafashe kiragwa. Aha ni akantu gatera cyane. Hano haterera umuntu ubashije cyane. Yo Matayo Aimable courage. Naye ndimo ndafana nubwo ntwaye. Ubu bagiye guturika rwose. Tugeze ni kuri 40. Tugeze ni kuri 40 mu karere ka Ruhango. Ruhango ikeye. Ni kuri 40. Aimable courage mware wacu giti basige. Yo uramubona Aimable namba 1. Tugeze ni kuri 40. Aho bita kuri Achievers moteri. Ndamwamamarije nashaka azagura agacupa. Umwana wacu Gitisi bamwita Aimable ari kuri Katigare. Turi ni mu karere ka Ruhango. Courage bagiye gucuncumuka hano. Ubundi twibonere namba 1
Matayo aracomotse umutipe akaba arabacomotse turi kumanuka babita mu gataka gatukura ka Nyamagana igare kuri vitesi tuzamuka kuri sako muri kubona ko ibintu rwose byahinduye isura yewe we ahangaha tugiye kuzamuka bita kuri sako ni muri gare ya Ruhango tugiye kuzamuka kuri sako nagaterera cyane ahantu haterera bya hatari ahantu haterera cyane ongeza ku buryo nifata ryanyanya iri ni isoko rya Ruhango muri kubabona ukuntu bari kuzamuka utabagonga yes ubu bari guterera ku isoko uri kubabona ko turu Ruhango ikeye iyi ni Ruhango ikeye ubu turi kuyizamuka ahantu hatera cyane na moto niyo yacitse intege uyu ni Matayo na Aimable iyi ni Ruhango ikeye reka jimbere Matayo arazamuka iyi ni Ruhango ikeye mama yake ye umutekano ni wose iyi ni Ruhango muyirebe Ruhango aracyari namba uno Matayo na Aimable barakata igare bagiye gukata hano reba ukuntu bakata igare mama yake yo mbega abagabo batwara igare aba bana baratwara igare yo ndorera abantu batwara igare ukavuga uti arakikase rwose Matayo na Ruka iyi ni Mwamini TV Matayo na Ruka turahamanutse Matayo mama yake kurikira Mwamini TV mama yake ararikase ikibigo namba uno aragiye ibintu bikomeje guhindura isura turi kwa Yezu Nyirimpuhwe Matayo akiri uwa mbere na Aimable Matayo andi Matayo wahikihanganye gato nifatira inkuru we ntabwo byoroshye turi ni kwa Yezu Nyirimpuhwe turacyari kumwe na Matayo na Aimable courage Aimable yakinye muri Tour du Rwanda Aimable Matayo ari Matayo Aimable Matayo aramusize
Matayo kuhagera. Abantu ba mbere bamaze kuhagera, ubu mubona abandi bagiye kuza basiganuzwa. Abantu baratwara igare. Yewe dore uyu ni uwa gatatu. Yewe abantu baratwara igare hano ukavuga ati byagenze bite? Abantu hano rwose bari gukubita igare. Yewe mbega ibintu bibaye. Mukomeze mukurikire Mwamini TV, ubundi ibintu bikomeze kubaryohera cyane. Ewana ibintu ni bon ni waneza. Mwaribonye ko igare riri gukomeza riza, n'abandi ndakomeza mbabwira ati mbere ko kuntu bagenda baza, ubundi murabibonye kuntu amuciyeho neza mu masegonda abiri. Amarushanwa bari hatari rwose. Uyu nguyu nawe arimo araza akaba hasesekaye, arahasesekaye rwose nawe. Yego baracyari benshi cyane, baracyari benshi rwose. Mbega igare we. Reka tube tunywa amazi natwe, ubundi dukomeze tubakurikiranire uko igikorwa kiri gukomeza kigenda. Mwe twihanganiye gatoya, tubanze tunywe amazi, turagaruka tubakoreshereza interview. Abantu muri kubona umusitari wa BTN TV, nanjye kwa ko naye mba nahageze mvuga nti ntago iyi nkuru yatuma ibacika rwose. Wabonaga bimeze gutera abagabo bagendaga. Tubwire ukuntu wabonaga bameze bari abagabo. Bana ino Tour du Rwanda yari iryoshye, ino Tour du Ruhango yari iryoshye, yari iteguye neza cyane. Mu bintu nabonye bahungu baza amagare kabisa. Bino bintu bihoze buri munsi bihoraho mu buri mwaka bya biryoshye cyane. Imihanda ikoze neza. Bana yari Tour du Ruhango iryoshye kandi iteguye neza. Urabona ko abahungu baza amagare cyane rwose mu buryo bugaragara. Ahubwo mu Ruhango dufite impano. Ukurikije ukuntu wabibonye uriya muntu atwaye igare, wabonaga ameze gute? Ukuntu amusize witware ko birangiye. Matayo nyine witwa Matayo amweretse yuko ari umuhanga. Niyo mpamvu nyine ubona ko ubuhanga bw'uburyo bugaragara ku murongo wa nyuma. Ibyo akora n'ibyo akora marabizi. Urakoze cyane. Reka tubaze n'abandi kuntu bagiye babibona. Urakoze cyane Mwamini. Yes, uwo tugeze kundi muntu wakurikiye iyi Tour du Ruhango ukuntu yari kubera hano ku munsi wo kwibohora ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi 2025, aho hamaze kuba kurusi y'amagare abantu basiganwa byatari. Tukatubaze uyu muntu nawe tubwire ukuntu byabonye. Wabonye we byari bimeze gute? Kuri mu Ruhango byabimeze neza cyane. Urabona ko Matayo kibasha kugerageza kubera kubihoramo buri munsi nako rwose byabisobanura. Urakoze cyane. Katubaze n'abandi bumve ukuntu byari bimeze. Tubwire mwana, bakabonye akagari ukuntu kagenze. Yes, reka tubaze n'uyu mugabo nawe ituru yayikurikiye byatari. Wawe wabonye uriya muntu yatwaraga igare gute? Ukurikije ukuntu ubonye byari biryoshye, wabonaga bimeze gute? Nukuvuga ngo ni bisanzwe, nasanzwe nabaho. Ahubwo mu Ruhango ari abasore cyangwa abapeti bafite impano. Mwanjye ko nabibonye ari imbere cyane, ari hejuru. Ahubwo nta nubwo agakwe gukira Tour du Ruhango, yakakwe gukira Tour du Rwanda. Bira akoze nta muntu numwe bitaha ishema cyangwa bitashimisha. Kandi urakoze cyane. Mbega umugabo utwara igare. Yes we. Unabonye umusitari natubwire cyangwa ntabwo uraruhuka. Banza uruhuke kabisa.